Baru dapat call. Ini, silakan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Saya memang tak sangka tak sangka. Bukan klise tak sangka, sangat tak sangka. Saya bertanya juga tadi, boleh ke saya balik, tapi jawapan-jawapan yang saya terima adalah how, maknanya kalau boleh mereka nak saya stay, tapi kalau nak balik mereka faham. Jadi kita pilih jawapan yang terakhir itu, iaitu pulang. Dan anak dan suami menunggu di rumah. Jadi kita pun of course ambil keputusan untuk pulang. Dan sebenarnya saya tukar baju di hotel yang lain. Jadi bila dapat panggilan, kenapa Andy balik, Andy kena stay, saya pun terkejut sebenarnya kenapa kena stay. Tapi saya bila dah kena marah, kena jerit tu, saya macam tak apalah, saya ambil keputusan untuk datang kembali ke sini. Tapi saya dah bagi tahu mereka yang saya dah tukar baju, and they said it's okay, at least nak kena tengok anugerah yang last tu lah. So saya macam okay lah, datang jalan jam pula dekat traffic light ni. So saya decided untuk keluar daripada kereta dan berlari daripada Menara TH ke sini. Sebab tu mungkin tengok saya mengah-mengah tu, sebenarnya satu tak sangka, satu lagi penat. Sebenarnya penat berlari. Dan itulah kronologi keadaan tadi. This is the reason why saya kalau boleh, sebenarnya ini kemenangan peminat-peminat saya, and they deserve to see me cantik-cantik kan. Tapi mohon maaf sebenarnya sebab langsung tak sangka. Ya, Alhamdulillah.